Ampon kapra di tengah-tengah masyarakat khususnya pon di daerah Pamekasan minabi bulan Muharram bedeaki acara haul tempataki di area makbarah, di area makam apa napa makbas bede di area makam mata bede ning masjid atau ning lapangan. Pertama, setejana panitia ingin menggugah dek ke masyarakat bahwa laku tempat kaula ajunan persinggahan kaula ajunan gak dinto bede makam makam panikah para Rabu tempat keramat tempat nakoen keng barokana pengajian mangken ni kema pernah keng doa agia dertaki pernah terus malar muka dergi kubere para Rabu emot ke masalah makam makbarah dan gula berani mengistilahkan bahwa makbarah kak dinto juga dalam compok rumah masa depan. Jadi Roma kak dinto beda dua, beda rumah masa kini, beda rumah masa depan. Rumah masa kini compok panjenengan dalam panjenengan sesamangken tempaten. Tapi rumah masa depan engki gak dinto terminal kita menuju Allah nyamana barzakh kota bekopur setampak kabadan kaula ajunan adasar Gusti Kanjeng Nabi gak dinto di dalam setong riwayat hadis Imam Al-Bukhari ceritaake dalam kitab Fathul Bari Kanjeng Nabi gak dinto minabi telasen bapak ibu miyosah ke tempat sholat kak dinto sholat id antara pamiyosah ben pakubereh kak dinto jalan namun tut jalan lain idza kana yaumul idi khalafat tariqah rawahul Bukhari bila ledepak kasodepak ka are telasen khalafat tariqah nabi nikah abidai jalan jadi umpama masjid gak disah nikah papa miyosa lebat kak dinto kubur lebat kak disah muter ponapa tocuna Ibnu Hajar Al-Asqalani ada buakin tujuan tak sami jalan pamiyosa ben pakubur sopaja liyazura aqaribahul ahya'a wal amwata supaya Kanjeng Nabi bisa acabis alengki kelebelena seki odi maupun sesobung omor. Tentu berarti minabi aziarah acabis kering odi ben acabis ka orang si ampon sobung omor berarti kan beda tempat mun ring odi engki compok masa gini mun orang si ampon sobung omor adalah compok masa depan sampai tata keramana juga sami mun acabis kecompok masa kini kotu ngolok salam acabis ke rumah masa depan juga ngolok salam bon malah para Rabu bidabi acabis kecompok semasa kini nalekana abak ngolok salam orang sebeda combon belum tentu oning saya rasa ngolok salam paling gun beda bel lagi oh tak langsung ngangkui HP abdina ampon beda itu lemah tapi minabi pujuk oh taba bengesepo kaula ajunan si beda imak baro panikah saya rasa oseng olok salam nyaredep oning tadi itu hadis sahih oning saya rasa olok salam asalkan sebelum masabung umur orang ini kenal ben orang sebelum umur kotu oleh panjenengan binabi aja bisa ka orang oleh kabar silaturahim
sekak ditujukan oleh Nabi ajabi ke rumah masa depan. Napa? Oleh doa, oleh pemausan. Nah, berarti secara tak langsung semakin gak dinto setajana masyarakat si akompol niat de gak dinto keng ajabi seka bengesepo ben pujuk sebede gak dinto. Lagi niat ajabi se ben gak dinto eka keli semakin je beda acara kalaben katika dinto beda sampungan ruhani antara orang odik ben si ampon sobung omor karep arep nah malarmu ke ngauli ya barokana pon kak dinto tahu saja lanceng semakin kak dinto beda pujuk nyamana pujuk pak kengsian ini kaki ibu romator saya nyaman ada sioning pujuk nih kesini kejet pokon pujuk nih ngani kepon cirina tidak si oning saya nyaman pada pujuk pandan badan nyalaran nyaman pujuk angin pujuk angin beda pelumpungan berkeramat nyaman pujuk pereki tetibuna tahlil al-fatihatu ila pujuk pereki terus ke pereki ini tahlili semakin bararabu dan gula teronong kilah katipon apa beten kaula benajudan sedaja se ampon odik ning ya akhir zaman gak dinto sebisa niro lalampan orang sepo-sepo meneteti orang bagus karena dabuna Imam Malik bin Anas la yasluha akhiru hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha orang odik ning akhir zaman gak dinto jaipon tak kira bagus sampai orang nikah ngelakonin dalam pan bagus seelakonin benereng lamba nikah kotu nih kita terangagin karena mungkin nikah dat ngudat dan nak pati tahu katengka okay. Sematadaan katengka nikah mungkin para rabu teknologi nikah teknologi kian mun lamba setero aing masak pai sabak igelas ya toraki ka kiai mangken ngakui nikah pun nikah mun beda onjengan nak kanak dat ngudat dan setiti senoman pas waktu waktu ngocak aing kurang dua bang bahasa nikah ya nom yonta lagi yoper ya nom seret pai batak cerat tapi tak pati beda ampun tata kerama bener ini pon nak kanak dat ngodadan makin beda inovasi salaman gak dinto kan kutu kecup malam moding dalam keterangan marin asalam tanangan tibi sekecup bongguan engki at-takbil kecup leh kak dito mangken ike bayar anyaran benak kanak dat ngodadan asalaman pai sabak ke pepe no ta bedeina beda pon dikalangan tang tanda laporan deh pak laporan lekak dinto mun etorot para rabu buddhu dak budi pas sajan tada tata krama pas tada santre ka kiai ka santre Ki Buru Ki Haji Mawardi menceritakan gak dito bade siasta akin orang yang ikhlas jepon Ki Gajapok ke zamana abana beliau kak dinto abangun masjid tak pakai bejar bid abidan pahi beri obang 500 rupiah ni kesarang ke sepo pas ide buyak mun ega belia lebar atau besarong pas berangkat jaipon entar ke pasar pelumbungan ger pikiran pas saya tak cokop san ledepak ke keledek ning oning bah beda orang dateng dari lauk ning oning pas atanya jaipon boh dari dimman ya kalamban padahal tak kenalnya ning oning bah beri pese jan 500 ya pas kena lebar ban sarong Allah ini kepada Arab nih kampun janda budi jentanda semakin nih okorna pese munda pese tak bisa bener apa punten
Coba mbian bangun masjid pas tokang ngajak bajar mun tak miring maki kuban sani tegur ban kiai sareng kiai mai ba miring tan kuban janyak banyak debu ke majar tak majar banjen ini kemakin bararabu si keberadaan nah ngiring kita kaji dek rem pujuk nih ka ongkuna bararabu abdi mator telo pujuk panikah para rabu siap tina muljaaki kekuatan spiritualnya tauhid dan luar biasa ke Allah dika konsep pertama jadi tauhid luar biasa ke Allah sambungna luar biasa ke Allah jadi karena ampun sambungan ate luar biasa ke Allah maka orang yang kapanika tidak pernah mendengarkan apa yang dikatakan orang. Terus terang ni kepujuk mun tak perdu ke Allah mak pas naja orang kerja jagat kada nik jak terus bener jual genal para dadi asar malam maka boleh bededabu ma aqbala abdun ilallahi ta'ala biqalbihi illa aqbalallahu biqulubi ahlil imani ilaih hatta yarzuqahu mahabbatahum wa mawaddatahum tak ngadep atena ka bulan Allah dak kaajunan epon Allah kalaban atena berarti kecuali Allah bakal mengadep dak ka atena orang si andi iman dak ka orang si ngadep atena dak ka Allah sampai orang kapanika rezekiaki ekeleburi ekecintai ben manusia sekebekpina. Saya kenal ke Maimun Zubair jak ring kuno ningi TV. Boleh tak tua capis tan, apa boleh embian. Rujak saya dana benih ning Indonesia, saya dana bedi Mekah. Lepas hakel nangis, gula ginginga, gula gedeng sambil nangis ni kesak sambuk. Kok mana nangis? Cengkok tak kenal. Gini apa punten? Lepas solawat saya melolo osmaos makin bah ngetren viral yang nak nama gitu sa'duna fid dunya sesini ke guru fauzuna fil ukhra bi khadijatal kubra wa fatimata zahra bi khadijatal kubra wa Fatimah Zahra tapi makin nih melantunkan qasidah itu apa burle-burne ke Maimun Zubair terus ke burle-burne ke leburi ban orang apa boleh ka orang mun orang gak dito asampung ka Allah king munda sambung ka Allah taala malarat orang yang senang ini isaku gampang nih isaksi bagus perpan mate manarat nih paling gun berpan gima wardi berpan ing pesarian pasar debu nika orang bagus napa orang coba bagus ada apa mak kompak letuli mare bagus iki ampon tahlil mulana mulai laku malam Rasulullah Muhammad oleh debak karo mana kegisah dek demam ben mak ngojak bagus deh tangdi satu teh bejar jar mau ngojak bagus je tak nyaman cak kiai si ada bu ya bening ya sepaling palang sedan agak itu ampon apoluan tahun bila beda orang entar ke kuburnya pakai itu ting pos apa porek dok karena apa tak milih ajam tak milih telur berbenur telur padahal lematena ampun oleh dupolo Allah susah padahal persaksian itu akan mengantar kita ke surga amin nah, ini kan mulai jadi pelajaran mulai tak ban seromban nodik nih kan lagi tak mau nodik sering bilang nih ngomor toseket tosegemi bulangan cigi beda satu selangkong muntak kali pa cito yip nga nyaman kento ki beda ki Abdus Somad sampang mungkin umur 100 segemi ki beda Fatihah ki seger
Mangken bak pulau lema lah kepiwet kencing manis nyapah, kolesterol nyapah, dulu tak tahu gula lepan berpan kali masuk masak ya alpo tahu pak demi spare part apa asli itu pak tak kok yang tak asli sedang udin mun sepo ni spare part asli gu tanggu tongo iba baru perokokan makai sepo kerja ya masaki ikan tat di pamasok ceda penyakit jantung mak nyeman Allah go sepo hat sehat ya masakin masya Allah sedang udah nih kan tahu nih lepas terapas kape eki pengapuran apa tuh coba potran kiai makin kita pati sehat beda penyakit makin anyar napa nyaman TBC usus iya juga perok pada TBC mun lambak TBC rekan batok paru-paru setiap usus pada TBC oh pun tahu nih tersehat kapin terlanjang ngomor amin kini kayak kepenting nih kaki beda orang ngucakin karena kakanan mun lambak tak ngakan deh aduh dia nyapa bentar bu pokoknya terapas deh mun bangun tak jauh nyak makin ni kepada dokter si tanda ngakan nasi ngakan dua buah menurut kan nasi dah takut tuh ya Allah arapa jangan punya kedua apa nih jangan mau kedua tak tahu kan kepite kakan buki odi pas tak ngakan apa gini mau punten dijak panakit kak dituduh 10% dari daerah belum 10% dari pikiran kerja penting jak bi terlebih pun tanda masalah wa kulu washrabu wala tusrifu deer enom sebenting tak bi terlebih kemun masalah pikiran para rabu ongguan jat belum 10% ngak laki nembian andi penyakit darah tinggi ngake ngakan sate betakuk ben sambian saya ngak komat terus sate nak kita ngopak kita yompak tek kideureuneung Oke, pon. Tiga pertama lagi. Pon. Ini kan asar bulan dengan. Senomor dua. Pujuk nika saya perlu ikagali ben panjenengan orang nika tenang asabab ridha ben yakin. Asabab ridha yakin. Beda sahabat asmana Abdullah ibni Mas'ud adabu. Innallaha ja'ala ar-raha war-rauha bi'adlihi wa qistihi innallaha bi'adlihi wa rizqihi ja'ala ar-raha war-rauha fir ridha wal yaqin sangkuna Allah kak dintoh kalaban keadilna Allah ja'ala ar-raha war-rauha ada diyakin ketenangan dan kesenangan kak dintoh fir ridha i dalam ridha wal yakin ban yakin ridho kapaparinga Allah yakin bakal bada apa tolonga Allah ya ada stres dah jangan ridho nerima kapaparinga Allah yakin bakal bada bantuan dari Allah ingat pemimpin nih kepada Rabu saya rasa harus jadi pemimpin bagus pemimpin nggak itu pemimpin agama maupun pemimpin dari kepemerintahan nih kata akhirnya sepeh dari seeko cain orang bener jaring di odi sabiasa boy bakun tak lem sepeh kan beda debu Imam Syafi'i sini ke gula masuk akal nih debu nih dari debu Imam Syafi'i man dhanna ayyaslama min kalamin nasi fa huwa majnun qalu anillahi azza wa jalla salisa salasa wa qalu anin nabi sallallahu alaihi wasallam sahirun majnun debuna dadika mun beda orang yang kah abe entero selamat dari bentana orang gini ke si andi ngak gini ke pengatero ngak gini ke berarti gila lucu Allah baik kocak ben Nabi Muhammad apa boleh guna apa Allah kocak nanjan salah satu pangeran dari setelok lucu pangeran beda telokan pas Allah salah satunya Nabi Muhammad ekocak sahirun majnun ekocak orang gila Nabi Muhammad nih segede bu Imam Syafi'i ada bu
fama dhannuka biman dunahu fama dhannuka man huwa biman dunahuma. Pas derem pikirna baan duja Allah iko caen duja Nabi Muhammad iko caen apa boleh setera jadi di beban Allah dan Nabi Muhammad pasti iko caen nore tak bisa cana kana mangken nonsen omong kosong jelas gi dadi mun jan gula mun sampeyan pokon mun letak salah ke Allah lekat mangkat duh mun mikir bentan orang ngabangun Roma lopot salah nyombang tak nyombang bangocak mapah Roma pada iya mapah pada iya lucak tak ikan neng nah iya neng neng 2% siapa beda orang beli motor anyar pah ngocak jabuk ke sambuk mun ke mabara arapah aru makin di motor anyar len ngiridit arapah jak ngicok tak len ngicok duma usin geng mon orang sekudan ngak genika lekas kek tabu sejaipun Abu Lais As-Samarqandi sing aran kitab Tanbihul Ghafilin gak disah orang gak ditojaipun minabi lebur dengkian ke orang jan ika moso ben nikmat Allah sedengkian ni jan ika moso nikmat ya jan tau le rezeki ni saya kedengki jadi paring ini nikmat ben Allah sedengkian jadi pasepeh pada rumah pada orang di andi pas sampean bang koca wa andi wa bila abak seterong arwah bagus ini nyaman ghibtoh tero benda iya roh benda yang mundi motor anyar pah koca lemen lepole lah jadi lah capok penyakit jadi jak gila pun buk baan jadi sesekut gitu lemen lepole pengajian ni kan raja ganjaran bener kengdeng kadang pengajian ni kepada penyakit tak terutama binian wah ikabi aki kuyang kuya yang kuy kabi dosa apa sengabas iya letin arwandi dibitorot embian adua terandi ada iya tau sanya banyak bentar ya kita punten kati lagi boro Haji Imam Musyairi ada budak rumahnya pelian lamareh toren naremah cakik nyak banyak bentar bener engki orang ni kamu pelian mau menang saya rasa menang tahu sakit jangan nyaca harap mak menang cok nyak pesen menang cok nabur ya cok paling kepada nabur jadi pelian saya tak nabur mundur jual atau wak yang jatuh pangkabur lebur nembian pangocak mon pelian pada apan pangocak bang kota bojong kuat duh dah ada kita kata order apa kapir ya apa kapir dua cek masuk cek udah mana dua kapir dua bisa saja mon guntong dua an-nadir kal makdum yang jarang bagaikan tiada kayak rata-rata sini kak kru ikadur jamaah tabligh berde calon kelibun ajubaan pah berde tulis nah kula mon keng paste malar muka tetia mon keng tetia kabagusan tere paste ya kuat keng gula tak andi besar alhamdulillah oleh 145 gula mari pelian ngiseh ning itu lemara ubed kayak kadur kadisa anu niki basduk Pak calon gini saya kala gini dateng dia bergula dia apa datungan nih kan kiri bukti nah kok bi boleh tuti ustad gini kan letos 45 Munda aman tak bisa makanya gula agak istilah beda visi misi kotuba ada visi bener repot gula mah makin sengocak tak bisa dan makin nggak bala hokoma pakun tak gede-gede ngakigian gula nggak bala hokom pak ngocak menang jauh makai roi habisi engkau oleh apa letih nggak bentah
Bentah salah tak bentah salah. Kira apa benar? Allah berharapu sebutan gue seperjak. Beti ngak nih kamu nak keadaan dua beda remak. Beti gak ditomon pad akal pada ngapi yakin bener. Usaha lah pada ngapi yakin. Ya mohon keng jat lai pasti saya rasa teti nikah ampon lah papa reng. Gila nih kamu dah caginya banyak. Op lambu. Pon jelas? Jadi kulaban panjenengan minabi keng niro enah kak ditolalampan orang subok labok kau tu bada ridha kau tu bada ya yakin mun ridha saya keng ridha ni ke pak bu semaren nak ketetian benih sebelum mah keteti mun sebelum mah usaha nih apa dari ridha menolom ya enjak kau tak laku arapah ridha enjak kok tak ajar arapah kok ridho sana ridho ni kemarin kadeti sehingga teorin kanjeng Nabi sabar ni kemarin kadetian sehingga sabar jak pentak anak apa mau anak tak kok dulu tak sabar mula kadetian buru pasap paham ini hijak ring-ring itu pasti tidak akan pernah luput dari ini lah Allah pasti akan menolong kita selama kita gak dintoh emod dak kajunan ipon Allah di dalam kebadan lodeng ayo nikah ya kebenyaan nikah orang bila sing nyari tasbih bila lah susah bener mon susah hari tasbihna pas baca sholawat pas baca istighfar dan kadang buku saya tompok bila nulen mana amalan diri kiai buru baca sare elang sosana elang ben bitasbina ambak nih kapon padahal teori kanjeng Nabi katipun apa ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fi syiddah kenal tibin ke Allah maka kenal tibin ke Allah di dalam keadaan seneng maka Allah bakal nolongi sampian gak ditoh di dalam keadaan susah. Teti pompong ki abak deng lodeng ki gak panika sambil buat emot nih napa boleh musibah ni macam-macam gejok penyakit macam-macam musibah macam-macam makin panika ya Allah Indonesia doa kita termat selamat dah benih-benih disintegrasi gak dintu ampon bedah benih-benih perpecahan ampon bedah tuh ngitek teriparingna se lebih saya sarang Allah amin malar moga teriparingna aman amin tarang korang aman pak bu Indonesia nikah nih pengajian nikah berapa jumlah ini nikah jumlah pengajian nikah makin korang lakong petong ngatos ke belum ngatos orang nikah ya mon ebitong ben sobak suno guru sangat ngatos nikah ning Indonesia terutama ning Madura Pamekasan kak mau beda izin ke Polres ya tadi keng aman alhamdulillah nikah Indonesia dari saking amanah sambian oning kulis si konjengan ke Malaysia ke Seri Damansara kun ngesek na pengajian sorong ngirim ijazah terakhir sorong ngirim sorong nyareh pendirian madrasah sorong nyareh pengurus NU kuda bidatu mereka anapa izinnya ketat polana melibatkan orang lebih kurang langkong 2.000 depak kasa baki ijaga bodoh polisi bodoh napa nah bodoh dari kedutaan Republik Indonesia dari Mabes Polri ngitik bagi apidato haram mango apidato ning muslimatan gua kenggun lemunyi nah ramus le unjangan ko Malaysia itu gawat tak kare ya online depan doa kun nulenya mah lah Indonesia nih tak orang nyaman sambian berdengar nikah nih Masya Allah aman nih ada apa-apa ada cerita bak tembak ada kun kepul rokok kun ada kepul bom ada apa saya tak saya napa boleh ngai Madura kak ditok boleh pernah ngiding nih leres napa butan ki Syekhona Khalil ini kan lambak pernah apa Jepon sepentan ini telok M sepentan nih Mekah Madinah Madura Mekah Madinah Madura Mekah Madinah Madura kita apa aja jangan sering saya kenalin
kan aman Madura, Mekah Madinah Madura, Mekah Madinah Madura. Lambat saya berapa tahun saya tabokor, napa setahun ini selain dulu apa tak kunti utian roh. Tanda saya beremper ke, kun yutiaki guru. Gula tak ada kekana dan tedung guru. Oni gula kung imam nasopu jana kana. Lentu mana mana. Kamu macam gula. Apa cerita kau gula? Jak gula. Atahajud terang kami apa kami kerja ke lauk gula ku. Ada apa jak cerita genteng berjan gula mak benih bah kami kerja ke lauk. Arya makin rengge jujur berasara gelur jam kemi gula masa nih kerajo dan kedojo kan awak ikwa kencan gula keng bilu dia di tempian kan masya Allah lentu pas jadi keboi fitnah kan malam kemis kurwa malam Jumat apa bakal bodoh gempa susulan kau jawab nyaring di dungi masjid ya mentak gempa tak ning masjid udah pada gempa ya banyak nih masjid walan masjid dan mulai biasa nih gua biasa nih pasalamat ini mau ngak makin nih ngak gabada nih ngak makin nih ngak tore palebur ngak nih kan terus sakit nih gi nih pelopora ben cimam saya ini nih radora si peloporen nih tak dingin aki torot lah bismillah mohon masalah sombongan jat pasaper sombong na orang minabi beda ajaran nih pampak dari bibi pampak setong nyumbang obong dua nyumbang tenaga pulang tak kedua nobang nomor telok nyumbang bentam lho suruh nyumbang tak nyumbang biasa jelek biasa ngani kapon bentam lho mayu nyumbang geng senyoro tak nyumbang lho biasa gini mon tenang senomor 4 nyumbang manglo lho pengajian rojak ring dai rojak ring bah dai coba ya jadi nginding lagi panitia hari lengetek mulai gila ke setong ngembian tak kau tak rampong dua kiai tak kau tak rampong makin rampong gapi ngetek nih mulai nih mari kita sakit motor natero pakai tok kotok jadi cukup biaya jadi ambian ya beda kacang wala kere pereng ambo jalawang lo melolok nyombang golaku sambian another pokok larang tahun dedeng mun kan lah muda kita ada iya ke kan lah muda mungkin pokok mun larang tahun dedeng Holland sapen tanggung kok sini kah keng biasan sini kejet keng san hasil sekali roh ajam telokan kebakan nadar lopot gitu lepas nadarin pokok mulai larang lebih geng ini mulai oleh barokah pon terakhir dan gula sarang panjenengan suatu jawab nikah epa kompol ninggak dinto mele emot karing sepo iki foto nikah beda dua pak bu bedanya mana kholaf bedanya mana khalfun ika dimana nikah ning bugiyatul mustarsyidin kha lam afa mon harkate fathah kapi kha bener lam harkate fathah kapi nikah maknana durriyah si bagus keng mon allama harkaten sukun khalfun kedua tepak kena foto setak bagus paham khalaf khalfun khalaf segelak saya maos walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Orang-orang sedateng samarina generasi lama moning tafsir samarina muhajirin ansor takbu ambu doa rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Sapor aki tu sapetan kaula sataja ban beungeus sepo si ampun mendahului petan kaula sataja takbu ambu doa aki orang sepo apa sabab nika tekuk orang mun dreka karing sepo eko batere mateh suul khatimah. Orang mun lebur adoakin ring sepo orang ini bakal ibabacer tunya akhirat nak foto nak bakal tetiring bagus. Jaipon Ki Abdul Malik Tarsawi
Ki Abdul Malik Tarzawi bada ompen jaipon oleh ijazah dari bengasepona, maka sapa orang semaca Rabbi firli wali walidayya Pak kalih Rabbi firli wali walidayya Rabbi firli wali walidayya Rabbi firli wali walidayya Rabbi firli wali walidayya senomor 5 apa begena Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira sebelum sokone ipel kot aselah ki pada pak kuning tahiyat akhir posisina nika jaipon bakal ipelancar rezekina bakal ipan di anak fotokus bagus orang bakal bejretunya akhirat. Mibadi bidabu Nabi Muhammad Syamsul Arifin telembara melalui ibu dabu aki Nabi datu sapa orang si maca Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira 5 kali semarina bajang kutiba baron li walidayhi orang gak dinto catet ngabdi bagus kering sepo dua nah mangkan ja ajar lagi ke anak melolo sambil baca anak ya ajari doa anak soleh apaan tak soleh tak macapan kun lenyorom lho perak penyorona soro maca tak maca pon gentoh dadi kula ban panjenengan aja sampai drega kareng sepo dua lah samangken dipancing nih kan nih beda astana orang sepo beda gak ditok mele emot mele aduakin sanpon aduakin beda sambungan jalan rezekina karena beda hukum sebab akibat birru abaakum tabirrakum abnaukum babagus mbaan jadi ka bangga sepona nak potona tau sasoro laku pakon tetireng bagus ban bagus ke ban ngapi tetipun orang lebur bagus kereng sepo anak tau sasoro pakun ngabdi ka kita malarat mangkene sejak ngabdi negareng sepo nih tanggi mangkana zambian mun ngasta aki gak ditoh makam umum nih anan tak kok tak engak bola mi orang lain saya engak ngolok salam karena pah milo bener untuk pak kata engak nih untuk pak kapas anan guna rebuan sangkol wah warisan saya kerbu doa tak doa hol lereng tuan pakun keridu kakak tak nyumbang sekali pakun engkok menolong padahal sahabatnya kakak sih matado ikut jadi mbok pah ngucap deh ya engkok ikirim itu kare kuat mangkan maki arem gerem sambian bagus cara ngirim dina maki tak raja dabun Habib Hasyim Banyuwangi dina maki tak raja puk embian andi pesebuk ning sakoni empon lama toron nakid gedang ruah bila lepak depan naon nah umpaman apa toron nakid gedang lepak guring beri gedeti guring gedang pas bagi ke guru ngaji suruh bagi ke santren ikrabuk ning men santren gedang apa gedang guring pas sambian angkat tanang ya Allah di dalam ki buru saya mabung anak-anak kalaban jang guring pada pagi ganjarna kepak kembu depak bu depak pak pokon seroja tahlil niser ponan jang guring ikan gini gelu nih oke dah orang wah ngocak dek remah gula mon pak dek baik kita ada pak ke bektona tanah pak dek remah mon lebih tanah pak saya rezeki kira mon bedereng laknya laki keng lopot beda kadang muncang sebu kaki Lutfi kaki Holil gula tak bisa mon rebu mon selasa bisa tikel raja yang pak dek pan kentor pura ya gula tak bisa tikel lama kita hadir kok seken geluh seken siapa jadi si alam mulai enjan mon ngadok geluh metai kok mon mudi baru kira-kira nasi apa jaringan kerja dekai ini kan jedekah ini dak bekto sambian beda tamu ibri kopi sambian beda tamu ibri aing sambian beda tamu ibri jajan nikah pun atur aki kering sepo dapat dabuna guru gula ki Zuhri Zaini nyibu ring sepo benar kon le beda tamu kang kuiring sepo benar nyibu dak tokar dak apa tak bahas dak biaya nak bener mun sing punya ibu asli guru bu wah warga tapi wadah dujak nyibu ngan ke gambus gula oning konjangan kata macam nyibu nak drum band reda jadi sebelum macam ramah wah drum band rang dan gue lupa ke waring tuan untuk ngaltoy dan dengar jangan punya enggak gitu makanya
Lengah gelak guru barara rujak asroh mun bedrenga tahlil lengkap rujak asroh pentingan tahlil tempon pidato ria ada karena tu akhiri ya mun pidato ni kenapa tak kun main ke sini di apa terus atu akhir sesepo gelak kan tahlil lengkap kan ki holil mi anja asroh dia setia pahamin cepat ruah sanlamari yasin pasti cocok pak afdalud dzikri ikhwan pangota pemimpin poleku macam mereka lah itu cocok gitu kamu le mun matwa almarhum matwa lagi gula tuka mun gula mimpin tahlil mari yasin bah langsung astaghfirullahaladzim mulai digugak ku matwa ke dia apal tahlil aduh engke bapal mak mulai dia astagfirullah anape ulah mator orang tak kok keburu kusa orang se keluar nasi kusa biaya iku sebun apa biaya kusa iku kusa terus sampurna ring sepuna ke dia yonceng kenapa pagi ita habis sih pagi astagfirullah iku langsung la ilaha illallah tina jak toro orang magile ka moso tak nape pokon mun beda abah ngetek gula-gula sampai letolian badan je betul kan gini kan keburuan tinggi doa kemarin oke Lutfi ya doa kan mang wajah majona imaus kap piwilorar tining sambian kan terobong atunya harirat dan sebagainya engke doa ni pedompet tak mun kan jagula cimakia serikat tak kena ada jaguro be gule balana doa datang di Mekah ton gula landi apa sih Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar al-fatihah gula mator maje pandan sih ya pokon mun bah beda orang bah manglo ngake nikah be gula ngoca mun terus lanjangan mangkat tibi kira-kira tak biaya napa gule ya ada tembaga apa Allah ini ini kan jadi mana apa pada Arabu dia gula sampean pung sampu kaki kan dia beda khalfun napa khalfun lah ini anak tak pentos ini kan ini kaki فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا maka mengganti keturunan-keturunan adha'us shalah yang menyia-nyiakan salat tidak pernah salat pas tak bojongan wattaba'us syahawat ban atorok kan nafsona loba nafsu itu raki munul dorok nafsu munul lah ni ka foto saya tak gena dari Jawa ki amin dari Jawa ki sambil doakin nak potona terutama bu ibu sambian ni petapan anak buk yang ibu ki sambian petapan anak mau nikah kun nyompeng nikah buk are ya boleh seneku mik nek bende nyompeng ambian nikah si berak ngki jak ring bian sabe buk sabe buat ai ni nisa hukum harsul lakum kan sabar bener abah ingki saya kocak ning dalam Al-Quran saya debuaki Allah wal baladut tayyibu yakhruju nabatuhu bi idni rabbi walladhi khabutha la yakhruju ila nakida kenengan mun subur bu tombu dah subur keluar ya kenengan mun kering tahan anak kajel maka bu tombu dah bakal kering ker iya mun nikah bu biki biji bibit saking jagung bisi dua hari ya rebok kanjat biji dua dengan biji dua cara namen kan mau namen jagung dari mana sampai cocok ya betul iya cocok wah intek geluh ma bahira wajungkin kita ya tahu cocok pas sabe kan bikinnya bahasa sabe pai dina saya temui reba siapa sabena saya landu siapa sabena bener saya dia cengi olah saya sabena mun saya naman mare mat
tebel tanah ke tamen ni boleh are kun tukang namen deh onre sabar mangkan ambian buk karena jet selesaba tore bismillah setong sambian tibi bagus di dalam TK wiridan dikeran sholawatun pabunya senomor 2 sambian ni sambi dari rumah palebur landu ba mentek gandu jauh pas udon menodom biang pelebur elandu ni kabeni putok bila ingat pengajian ni kenyaman lebur elandu iputok awirit ni lebur elandu iputok sini kele paham beni elandu ruang menodom ha ambian menodom ke boy alasan kadang-kadang alasan harus tak masuk akan majulek takut dek kopi kan ya di mohon pak ada romon lah kadung detil lo tak usah bertambah ya pak lo tak bisa yang ngembian tak nemu boleh wirid dikeren buk ini polami pada Nyi Sofia ningi Jogja ni kak mah ningi Solo Nyi Sofia nikah jaipon ni Solo topoton gus bagus keng mon lakol sanga aku laku mon mau sholawat jaipon bila ki korang dari 11.000 molar pada benereng kepatihan kalau sanga aku laku mon kita bapak 11.000 molar pada benereng kepatihan pahmatornya ajunan gak dintumak molar beda pun apa kok todus ke kanjeng Nabi ya sampai kalau sangat tang solawat kita ada pak 11.000 jadi foto na bagus nih guleban sampean alhamdulillah mangken ampun kol telok tahu je oleh berempes solawat ada tak oleh sakane kok aduh pon seneka motor sakalangkong termanfaat dan terbarokah saboran lagi nikah tak patian di biaya panitia jadi doa aki ku laku terbisa ngunceng dari Bondowoso dari Jember senika tinggi gi mon gula nikah kan kelas mate mor kelas lokal jadi mon lah ada biaya ngunceng se lokal enten ongguan ongguan dan ini kepentingan ning penting agak datang kepada sebeda tauriah jadi kening guna aki mon pete pepet lu ikan to deraja biayan tahun deteng tore bang ngatur ke satar ngatur ke malik jeda remas ini kaki engki tergagah cak gelak melon nyombang ben bu mulai setiap hari nyimpen seni kaki engki pengabi 100 juta seni tak kok aja jadi aja jak balet tu dolon mengiding kabar opo tak bisa saja unano pon sekadin to nika kamu sapa lah kena war tersogim ya pak mayu kencang ke setar tahun detung nika jon gedek keng gula yakin musapa nika dak budi jan saja lamare nangis pola nika karesi agelek pon keng mun mu acurak tepo te online ngodok ing ara corakan roa corak ya apa mai kopak ibon po jadi letak ketemu sakali duta mangkana sambian jak pati namoy geluh pas sampai sebulan buru namoy mare kayak ngaganggu menurut ben po pon sekalin toh Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.